Bah, song na tumben roh mo ito. Bisa na, polusi tadah muda. Ido ito. Nong salpo may ito nang besengot-ingot. Napala to, kido na porlo ito. Araw perlu ito. Sunod ba ito? Pala porluhin na hepeng ito. Apa sih? Mau pikiri. Belum nggak masalah hepeng tuh udah horong mangido. Roh si kuta. Dulu tuh son. Kalau mau jalo hepeng, soal salah mendoro. Ido ito. Idi aro lai. Dia po. Nang tuh son. Jadi bahasa tuh ko menjalo hepeng ko. Wala ito rawarano. Tuh jadi tuh satu abangan. Kan gurang do hepeng lagi, mau ora lagi. Mar mobil do bahasa tuh sila menjalo hepeng. Dang marani ito. Palagi tuwede. Ima ho ito. Mau menjalo hepeng kurang marah itu sih. Apa yang gue siapa rion? Kalau lagi itu lepok ko. Siapa yang matali ko tuh ami ho? Ayo cukup ko kabar nami. Ang tuh lagi tokin do. Borong pemang na hasil panen mo ho, tuh lagi dikirim mo. Ang tuh habis ni hai lihat. Sudah ngapamu ami itu mu. Ada belum ngasong perlu orang demu hepeng. Tuh humuro. Nasurip puro sa lilingon ito. Sinibu rohani na sida. Ala budak kepeng na. Manataw hadua ni batahe porlo. Au kato luluet to lagi na roha. Pipige-pige helu coba. Di respop pedang. Nahu teleponi pedang diangkat. Itu. Jisong ni lebih tua teh. Bolo na moray buat tu maruhana ha. Tapi bolo kami na puguson. Alam ang utar kami ngang di perjalanan nun. Tak pala si buat turhan nami kan. Ido kan. Ido bitujuan mo sila lungon to burju tu si. Asalong mang naasan niya mo pa ayang nang jagung mo ayang nagarong mo na siya kirim mo. Ala pa mo na tulog daw kirim ni mo do. Ayo to lagi. Na mabuhat roha na mapeho. Alam mo ora. Bolo kami kada puguson tak pala si buat roha. Salong si buat tu sila kan. Sina puguson. Ido tong pas di. Ito ama pulo lo jumbo roha ni na pugus at tong harus si buat tu sini. Ala bereng mana? Pulo wang dio hepeng. Tu ada horo kan? Tang tu lagi ulau. Ado balos ni roha ni buat mi. Selilung dibuat roha ni lagi. Habis buat di rubi ho. Mama beno nito. Bulutok kapar hepengon ikubuk buat rohanin naroh aku. Senilir roha selilingon. Tapi pas masongon lagi butuh hiap kami to. Di respok pedang ahan na dok nami. Bahkan di jaha pedang SMS nami i. Minta tolong maju itu. Pakai hai maju hepeng mune ulah ni tolu bulan non. Dangarong kepeng. Tolong maju itu. Dangarong. Tolu bulan upe to. Agi dua ara dangarong. Mula mito. Unang alaming mamidja mito. Roy itu tu so didigiho jabukon. Ulah ma itu. So tu edam penon itu so tu telepok ko hurok ko penon tu edam. So tu ngiliak ko hepeng di pijam itu anik penon. Lama mula. Mama benok kumula itu. Merdele na. Bapak motor ho. Kan kurang motor tu tak? Dah ngadong biong kos itu. Oh, so dia do ho itu. Roh si kuta tu son ngaro ngurusok mo nang persipok ko ang kos mo. Maksud mo nahamyak ka na ni perjalanan doon ning mangusaha ng kos mo. Tang bosong nito. Memang bola raw sila nun nami. Pilek kami. Ali bola ning roh itu tu si. Tu katuma dapat totodong ta. Unang pala tertarapok kita. Kunong tu si dia dong kosta. Boleh lihat dileyan. Di bola sila sok naman eh. Tuh dito. Kali nga berharap pinawi di dakala itu pijaman nami i. Jadi maksud nila siya man kos muna. Tolong aja itu. Tolu bulan upe itu. Panen nama itu. Lumayan dong mesin luang hasil panen nami itu. Nasuk perlu iya do itu. Ayo siapa mission? Ayo sojo. Ah. Saya mula pula dah peron itu marida apa. Mudah-mudahan madilean. Nah, ulo mo ito. Among kosmo, par mga midalan. Kaya mo ito. Nung sabi ba be? Nang pijamok kito. Nangarong. Ima. Jula no manawala ro itu. Ba jadi? Anak ko suro mo ro son. To ba nga jalo? Gugudak kepeng lagi. Lama. Nga telepon itu. Nung isupyo nga sa raselo telepon dangan diangka itu. Mila aon. Oh, doon na terminal ito. Dangarong yung kosmo mo, ima ang kosmo. Muli 200 si. 100 mabayin ng kosmo 100 to per mga mo. Lama. Ano subo? Ano?